Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika yohereje ubwato bw'intambara ndetse n'indege z'intambara mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo izi ntwaro zibe ziri hafi cyane kandi ziteguye kurinda Isiraheli ibitero ishobora kugabwaho na Irani n'abayishyigikiye mu rwego rwo kwihorera ku yicwa ry'umuyobozi w'umutwe wa Hamas wiciwe muri Irani kuwa gatatu w'iki cyumweru. Intambara ishobora kurota hagati ya Irani na Isiraheli. Irani ishobora gushyigikirwa na Libani. Muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati hari umwuka mubi cyane nyuma y'iyicwa ry'uyu muyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh wiciwe muri Irani ndetse n'iyicwa ry'umuyobozi ukomeye w'umutwe wa Hezbollah muri Libani. Minisiteri y'ingabo muri Amerika yavuze ko misile z'iki gihugu zateguwe neza ku buryo isaha iyo ari yo yose zakoherezwa gutabara Isiraheli igihe cyose Irani yayitera. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aherutse kwemeza ko igihugu cye kizatanga igihano gikomeye kuri Isiraheli kubera iyicwa rya Haniyeh wayoboraga Hamas. Uyu yiciwe muri Irani ubwo yari yagiye muri iki gihugu yitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida mushya w'iki gihugu Masoud Pezeshkian. Irani yavuze ko uyu mugabo yishwe na Isiraheli. Gusa Isiraheli yo nta kintu yigeze bivugaho. Ismail Haniyeh yari afite imyaka 62 y'amavuko. Yafatwaga nk'umuyobozi mukuru wa Hamas kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro bigamije guhagarika imirwano mu ntambara irimo kubera muri Gaza. Yiciwe mu gitero cyagabwe ku nzu yari acumbitsemo itera muri Irani. Yari kumwe n'umurinzi we. Bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Irani. Urupfu rwe rukimara kuba nyuma y'amasaha make Isiraheli yahise ivuga ko yanishe Fuad Shukr, umuyobozi mukuru wa gisirikare mu mutwe wa Hezbollah wo muri Libani, umutwe nawe ushyigikiye Hamas. Itangazo rya Minisiteri y'ingabo ya Amerika ryavuze ko ibi bikorwa bishya birimo gukorwa byo gutegura indege z'intambara n'ubwato bw'intambara bishobora koherezwa muri Isiraheli isaha iyo ari yo yose ngo bigamije kongera inkunga mu kurinda Isiraheli. Kandi Amerika iravuga ko yiteguye rwose gutabara Isiraheli igihe hari igihugu cyayitera muri ibi byose batakundana, ari byo Irani cyangwa se Libani. Igisirikare cya Amerika nanone cyari cyakaje uburyo bwo gutegura ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mbere y'itariki ya 13 mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka ubwo Irani yagabaga igitero kuri Isiraheli ikoresheje za drone na misile nyinshi cyane. Iki gihe Isiraheli n'abafatanyabikorwa bayo babashije kuburizamo bakoresheje ibikoresho bihambaye bya gisirikare byo gufata za misile zitaragwa ku butaka zikiri mu kirere na drone zirenga 300 byose byari byarashwe kuri iki gihugu. Isiraheli nta kintu yavuze kuri iki gitero cyahitanye umuyobozi wa Hamas Haniyeh. Ntabwo yigeze yemera ko ariyo yamwishe nk'uko yari yabisezeranije mbere, ariko nta nubwo yigeze ihakana ibyishinjwa. Gusa Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ejo yavuze ko mu minsi yashize igihugu cye cyahaniye abanzi bacyo. Yasezeranije abanya-Isiraheli ko iminsi itoroshye iri imbere. Ati twumvise amagambo menshi agamije kudutera ubwoba aturutse hirya no hino ku isi, ariko duhora twiteguye ibihe byose. Mbere umuvugizi wa Minisiteri y'ingabo muri Amerika Sabrina Singh yari yavuze ko Amerika itemera ko nta buryo buhari bwo kwirinda ko ibi bintu byaba bibi cyane hagati ya Isiraheli na Irani. Muri make Amerika ibona ko n'intambara hagati y'ibi bihugu ishobora kwirindwa. Bwana Netanyahu yavuze ko intumwa za Isiraheli zizajya i Cairo mu Misiri mu minsi iri imbere kugira ngo harebwe ko imishyikirano yatangiye hagati ya Isiraheli na Hamas yagera ku musaruro, hagasinywa amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza kandi ingwate zatwawe n'abarwanyi ba Hamas mu bitero byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize zikarekurwa. Hamas yagabye ibitero kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 bihitana abantu 1200. Minisiteri y'ubuzima iyobowe na Hamas muri Gaza ivuga ko uburyo bwo kwihorera Isiraheli yatangije kuri Gaza bumaze guhitana abantu hafi 40,000. Umuryango w'abibumbye uvuga ko hafi 2/3 by'inyubako zose zo muri Gaza, ubwo ni inyubako zirenga 151 ngo zangiritse cyane cyangwa se zigasenyuka burundu kubera ibitero Isiraheli yagabye kuri Gaza kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Mu by'ukuri hari ubwoba ko muri Isiraheli haba hagiye kuba intambara ikomeye cyane kubera ko nyuma y'iyicwa ry'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh, perezida wa Palestine Mahmoud Abbas
yavuze ko urupfu rwa Ismail Haniyeh ari igikorwa cy'ubugwari kuri Isiraheli kandi ko Isiraheli izabyicuza. Yahise asaba abanyapalestine gutuza bakunga ubumwe muri ibi bihe bikomeye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasezeranije Isiraheli igihano gikaze cyane. Ni mu rwego rwo kwihorera ku yicwa ry'uyu muyobozi wa politike muri Hamas, Ismail Haniyeh. Khamenei mu magambo ye ati ubutegetsi bw'abagizi ba nabi n'iterabwoba bw'abazayoniste b'abanya-Isiraheli bwishe umushyitsi twakundaga. Ati ibyo ngibyo bazabyishyura rwose. Yavuze ko ari inshingano za Iran guhorera iyicwa rya Haniyeh wiciwe mu murwa mukuru wa Iran. Ati turumva ko ari inshingano zacu guhorera amaraso ye muri ubu bwicanyi bukomeye bwakorewe ku butaka bwa Repubulika ya Kisilamu. Yahise anatangiza icyunamo cy'iminsi 3 muri Iran. Perezida mushya wa Iran Pezeshkian we yasezeranije ko igihugu cye kizarengera imbibi zacyo kandi ngo bazabikora neza cyane ku buryo abazagerageza kuvogera ubutaka bwa Iran bazabyicuza. Nyuma y'urupfu rwa Ismail Haniyeh, umutwe wa Hamas nawo wahise usohora itangazo uvuga ko ubwicanyi bwakozwe na Isiraheli ari igikorwa kigamije guca ukubiri n'ubushake bwa Hamas n'ubushake bw'abaturage b'abanyapalestine. Bati turemeza ko ibi bikorwa bitazigera bigera ku ntego umwanzi ashaka. Umutwe wa Hezbollah muri Liban nawo wasohoye itangazo uti twebwe muri Hezbollah dusangiye n'abavandimwe dukunda bo muri Hamas akababaro ko kubura uyu muyobozi ukomeye. Ati turakajwe cyane n'ibyaha bikomeje gukorwa n'umwanzi, bati gusa ibyiyumvo byacu binyuzwe n'uko abayobozi bacu bakomeje guhorwa Imana. Aba bose biyemeje guhorera uyu muyobozi wa Hamas. Ikindi gishimangira ubwoba abantu bafite bw'uko intambara yabigiye kurota hagati ya Iran na Isiraheli kandi kabera muri Isiraheli ni uburyo abategetsi b'ibihugu bitandukanye bakomeje kuburira abaturage babo bari muri Isiraheli babasaba kwitwararika. Ukuri nako kompanyi z'indege zikomeje guhagarika ingendo zazo i Tel Aviv, nk'ubwo ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko kompanyi y'indege y'Abahorandi KLM yahagaritse ingendo zose zerekeza cyangwa se ziva ku kibuga cy'indege cya Tel Aviv muri Isiraheli. Ni ingendo zahagaritswe kuva uyu munsi kugera ku itariki ya 26 mu kwezi kwa 10. Kandi ntabwo ari KLM gusa kuko n'izindi ndege nyinshi zirimo Air France, Lufthansa y'Abadage, Delta yo muri Amerika, isosiyete mpuzamahanga y'indege y'Ubusuwisi Swiss International Air, Wizz Air yo muri Hongria, izi zose zahagaritse ingendo zerekeza muri Isiraheli mu minsi ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresheje inzira y'ububanyi n'amahanga zirimo ziragerageza kwirinda ko habaho intambara. Iran ntabwo yavuze igihe ishobora guterera, ariko biratekerezwa hafi kudashidikanya ko izagaba ibitero kuri Isiraheli uyu munsi, ejo cyangwa muri iyi minsi. Abemeza ibi barabishingira ku buryo Iran yabigenje mu kwezi kwa 4 nyuma y'iraswa rya ambasade yayo i Damascus muri Syria bikozwe na Isiraheli. Bishobora kubaho ko Iran yakwihorera koko. Muri uko kwezi kwa 4 Iran yohereje drone na misile zirenga 300 muri Isiraheli igerageza kwihorera nyuma y'icwa ry'umusirikare wayo mukuru wishwe n'ibisasu bya Isiraheli muri Syria. Hari ubwoba ko isaha n'isaha Iran ishobora gufatanya na Liban bakarasa muri Isiraheli nyuma y'uko uyu muyobozi wa Hamas isanzwe nashyigikiwe na Iran yiciwe ku butaka bwa Iran. Impamvu Amerika yahagurutse ikajya kurinda Isiraheli nuko Iran ari igihugu gikomeye mu bubasha bwa gisirikare. Igisirikare cya Iran kiri ku mwanya wa 14 ku isi mu gukomera. Ahangaha habarwa umubare w'abasirikare bakigize ndetse n'umubare n'ububasha bw'intwaro gifite. Ni igisirikare gifite abasirikare 610 bahora mu kazi biteguye kujya mu ntambara igihe icyo ari cyo cyose bayihamagarwamo. Iran ifite reserve force cyangwa se inkera gutabara 350. Iran ifite igisirikare kinini mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Iran kigabanije mu bice 4. Igisirikare kirwanira ku butaka, igishinzwe kurinda ikirere, igishinzwe kurwanira mu kirere ndetse n'ikirwanira mu mazi.
umutwe w'abasirikare ba Iran ukomeye kandi uteye ubwoba ni uwitwa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. ni umutwe udasanzwe w'abasirikare biswa abarinzi b'impinduramatwara ya Kisilamu. ni abasirikare 150 bafatwa nk'urutirigongo rw'igisirikare cyose cya Iran. umugaba mukuru w'aba basirikare ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. uyu ni umutwe w'ingabo washinzwe n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khomeini, ari nawe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere wa Iran nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979. ni abarwanyi bahabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu bya gisirikari, haba mu gukoresha intwaro, mu kurwana nta ntwaro no mu butasi. uyu mutwe w'abarwanyi nawo ugabanije mu yandi matsinda mato 5. irya mbere ryitwa Quds Force. abangaba bashinzwe ibikorwa byo hanze y'igihugu, nibo bakora ubutasi mu bihugu by'abanzi nka Isiraheli kandi bagatanga imyitozo ya gisirikare ku barwanyi mu bihugu nka Libani, Syria n'ahandi. undi mutwe wo muri IRGC ni Basij Militia. aba bashinzwe kubungabunga ituze n'amahoro imbere muri Iran. kuva mu 1925 kugera mu 1979 ubwo habaga impinduramatwara muri Iran yaguraga imbunda mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. ibihano yafatiwe nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 ndetse n'intambara yo muri Iraq byatumbagije ububasha bwa Iran mu kwikorera intwaro. uyu mutwe w'ingabo wa IRGC niwo wahawe inshingano zo gukurikirana ikorwa ry'intwaro muri iki gihugu. aba nibo bagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga inganda zikora intwaro ndetse no gukura ku izo nganda. uku niko Iran yirunzeho ububiko butagira ingano bw'ibisasu bya za misile. bashobora kwikorera ibifaru byabo, bubaka ibisasu biraswa kure ariko binayoborwa ku buryo bituma kujya guturikira ahantu runaka rwose bigatumika. bakora indege z'intambara ndetse bubaka ikoranabuhanga riyobora izo ndege ndetse n'ibisasu biraswa kure, system radar. Iran ifite ibifaru birenga 1634. ifite ibimodoka by'intambara bidatoborwa n'amasasu 2345. ifite ibibundi 1900 bya rocket launchers. ku birebana n'ubwirinzi bwo mu mazi bafite ubwato buzwi cyane bwitwa frigate. bafite ubwato burenga 35 bugenda hasi cyane munsi y'inyanja, bakagira ubwato burenga 100 bucunga inkombe. reka tuvuge noneho ku buryo bahagaze mu birebana n'ikirere. Iran yabashije kugira indege nyinshi z'intambara ariko za kera mu gihe cy'intambara y'ubutita, ariko bafite n'izindi zigezweho. gusa ntabwo bafite indege z'intambara nyinshi nk'abaturanyi babo bahora bahanganye kandi badakundana urukundo rwinshi, aribo Arabia Saudite na Isiraheli. Iran ifite indege zirenga 510 z'intambara. ibi byose ni ibigaragara, ariko inyuma yabyo Iran ikora drone nyinshi cyane, zirimo za zindi bita kamikaze zitumwa ahantu zikajya kwashwanyukira. izi ni zimwe mu zo bari batumye Isiraheli ngo zijye gushwanyukirayo ku itariki ya 13 y'ukwa kane muri uyu mwaka. hari n'ubwoba ko izi drone arizo bashobora gutuma muri Isiraheli muri iyi minsi. izi drone ni nazo Amerika n'uburengerazuba bw'isi bashinja Iran gufashisha Uburusiya. hari raporo zivuga ko kuva mu kwezi kwa 8 mu 2022 Iran yahaye Uburusiya drone zirenga 400 zo mu bwoko bwa UAV. izi drone zo muri Iran kandi zakoreshejwe cyane mu ntambara yo muri Syria. muri gahunda yo gukora ibitwaro biremereye kandi biraswa kure nka za misile, Iran iteye imbere cyane ku buryo bivugwa ko ari ikora misile zikomeye cyane kandi zikoranye ikoranabuhanga rikomeye mu karere kose iherereyemo. misile z'abanya-Iran zamenyekanye nizo bise Shahab. hari Shahab 1, Shahab 2 na Shahab 3. Shahab ni izina ry'icyarabu rivuga kibona umwe. izi misile zabo ntabwo bapfuye kuzita kibona umwe gusa, ni misile ziruka cyane kandi zikagera kure. Shahab 1 ishobora kuraswa mu birometero 300, ariko Shahab 2 ari nayo igezweho ubu ngubu yo bashobora kuyituma mu birometero 2000 ikagenda igashwanyaguza icyo bayitumye. Iran yanatangiye umushinga wo gukora misile zambukiranya imigabane. intego ni ugukora misile ishobora kurasa ikintu kiri mu birometero 3000.
gusa nubwo bayikora ntabwo bayirashisha Washington kubera ko hagati ya Iran na Amerika harimo ibirometero 10,000. icyo bashyizeho umutima ni ugukora za misile zigezweho zifite ikoranabuhanga rigezweho. kugira ikoranabuhanga rigezweho ku bisasu ubwo bivuze ko ibyo bisasu biba bifite ubugome buhambaye. mu mwaka wa 2020 ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati bwavuze ko Iran ari ifite amoko atandukanye ya za misile kandi zikomeye mu karere kose iherereyemo. kuva yabamo impinduramatwara, Iran yakujije cyane ubuhangange bwayo mu burasirazuba bwo hagati. Iran irashaka kubaka igitinyiro ndetse n'ubuhangange muri ubu burasirazuba bwo hagati kugira ngo yirinde abanzi bashobora guturuka hariho hose, bitewe n'uko umwanzi wayo wa mbere ari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. igikomeye cyane muri ibi ni ibisasu bya kirimbuzi Iran ishinjwa kugira, gusa yo ntabwo isiba guhakana ko ntabyo ifite. urebye uburyo iki gihugu cyubatse inganda zikora intwaro n'igihe byafashe, biragoye guhakana ko izi ntwaro za kirimbuzi Iran itazifite. ni nayo mpamvu igihe Iran ivuze ko izihorera kuri Isiraheli, Amerika na Isiraheli batabifata nk'imikino. bahita batangira kugira ubwoba, bakanafata ingamba zo kwirinda ibi ngibi. muri Iran, indirimbo Death to America cyangwa se urupfu kuri Amerika ntabwo iririmbwa n'abaturage gusa, ahubwo no mu nteko ishinga amategeko abadepite bashobora kuyitera. umubare w'abasirikare cyangwa se abasivile b'abanyamerika bishwe n'abanya-Iran ntabwo babarirwa mu binyacumi, barabarirwa mu magana. muri gahunda z'abanyapolitike b'abanyamerika, ijambo ibihano risa n'iryahujwe n'izina Iran. gufata bugwate, intambara mu itangazamakuru, gushyigikira umwanzi, ubwicanyi ku banyapolitike. bisa naho buri gikorwa cyemewe n'ikitemewe muri politike cyose cyabayeho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. amakimbirane hagati y'ibi bihugu ntabwo yashushanyije umubano w'ibi bihugu byonyine, ahubwo asa n'ayashushanyije umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati. ni gute ibihugu bitandukanijwe n'intera y'ibirometero 11,600 bidahuje idini, bidahuje imitegekere, bitanganya ubukungu, bidahuje ikirere, byisanze mu rwango rungana uko? byose bitangira mu mwaka w'1951 ubwo ibihugu byombi byatangiraga intambara bipfa peteroli. muri iki gihe Iran yari kimwe mu bihugu bifite inganda nyinshi kandi zikomeye zitunganya peteroli ku isi yose. gusa iki gihe abanya-Iran benshi nta nyungu babonaga muri ubu butunzi bungana uku, bitewe n'uko ubucuruzi n'ubucukuzi bwa peteroli muri Iran bwagenzurwaga n'Abongereza. birumvikana ibingibi byateraga umujinya mwinshi abanya-Iran. mu 1951 Iran yafashe icyemezo cyo guhindura uyu mutungo kamere umutungo w'igihugu, ndetse n'inganda zose ziwutunganya zikaba iz'igihugu aho gukomeza gukiza abanyamahanga, Abongereza. Mohammed Mossadegh, izina ry'umuyobozi wagenderaga ku matwara yo guharanira inyungu z'abanya-Iran mbere na mbere, yari impirimbanyi ikomeye muri Iran. yaje kuba minisitiri w'intebe wa Iran. urugamba rwo guha peteroli ya Iran abanya-Iran ikamburwa Abongereza, Ubwongereza bwarufashe nabi cyane, birumvikana. ndetse Ubwongereza bwagiye kure bubifata nk'aho ari ubujura, nk'ayo peteroli abanya-Iran bayibye Ubwongereza. mwibuke ni peteroli yacukurwaga muri Iran igatunganyirizwa muri Iran. Abongereza bari bafite impungenge z'uko nibemerera abanya-Iran kwigarurira peteroli yabo biza gutinyura n'abanya-Iraq, Arabia Saudite n'abandi nabo bakabigenza uko. Abongereza bamaze imyaka bari mu biganiro na leta ya Iran kugira ngo basubizwe uburenganzira bwo gucukura no gucuruza iyo peteroli. ibi by'ubusa. Abongereza bari bakeneye ikindi kintu gifite ingufu cyabafasha kongera gusubirana iyi peteroli yo muri Iran. nguko uko begereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazisaba ubufasha. Amerika yemereye Ubwongereza ubufasha,
hari inyandiko z'ibiro bishinzwe ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA zigaragaza ko Abongereza babashije kumvisha Amerika ko ari ngombwa cyane gukemura iki kibazo. Peteroli y'abanya-Iran igakurwa mu maboko y'abanya-Iran. Mu 1953 muri Iran habaye kudeta yakuye ku butegetsi Mohammad Mossadegh. Uwabigizemo uruhare Amerika. Amaze kuvaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zikeneye umuntu ujya muri uyu mwanya ariko wumvikana nazo. Mu 1953 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije iki gihugu kugarura ubutegetsi bwa cyami muri Iran. Umwami muri iki gihugu bamwita Shah. Bahise bashyiraho Mohammad Reza Pahlavi nk'umwami w'iki gihugu. Ibi byose byashobokaga kubera ko muri iyi myaka Iran yari isanzwe ari umufatanyabikorwa ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Iran yakoreshwaga nk'ahantu heza ho kwifashisha mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete muri politike yazo ya gikomuniste. Gusa muri iki gihe bwa Amerika yizeraga ko uyu Shah cyangwa se umwami azafasha cyane Amerika n'Ubwongereza kubona petrol ihendutse. Turi mu 1953 kuri televiziyo abategetsi muri Amerika ntabwo basibaga kurata umubano mwiza Amerika ifitanye na Iran kandi bigizwemo uruhare n'umwami. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboraga gusingiza umwami wa Iran mu mahanga, ariko ntabwo zashoboraga kumurinda ibibazo by'imbere mu gihugu cye. Muri Iran abaturage mu gihugu bari babizi neza ko uyu mwami yashyizwe ku butegetsi bigizwemo uruhare n'ihirikwa ku butegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Mohammad Mossadegh bigizwemo uruhare na Amerika. Nawe ubwe yari abizi neza ko afite ikibazo cyo kutemerwa bihagije n'abaturage. Abaturage bamushinjaga ko arimo guhindura Iran nk'Uburayi mu birebana n'imico n'imigenzo, ko arimo gutesha abanya-Iran ubunya-Iran. Yari yarazanye impinduka zongereye urwego rw'uburezi mu gihugu. Yari yarahaye abagore uburenganzira bwo gutora. Ni byiza, ariko hari abatekerezaga ko izi mpinduka zagiye kure cyane. Mu babitekerezaga harimo n'abantu bo hafi cyane y'ibwami bari no mu butegetsi. Hamwe n'iyi myumvire byagendaga bigaragara ko iminsi uyu mwami yari asigaje ku butegetsi yari ibaze. Mu 1978 mu gihugu hadutse imyigaragambyo ikomeye mu mijyi itandukanye, cyane cyane mu murwa mukuru Tehran. Umugabo umwe yari inyuma y'imyigaragambyo ndetse yanafashije cyane gushyiraho imitwe myinshi iharanira impinduramatwara. Umubwirizabutumwa mu bayisilamu b'abashiyite Ayatollah Ruhollah Khomeini yari yarahungiye mu Bufaransa, ariko mu kwa kabiri mu 1979 yaratahutse. Abaturage bamwakira nka Mesiya. Ukugaruka kwe kwahaye impinduramatwara imbaraga yari ikeneye. Umurwa mukuru Tehran imyigaragambyo yahise iba nka tsunami. Imihanda yuzura ibihumbi by'abantu. Ayatollah ubwe n'abantu be ntabwo batekerezaga ko abantu bangana gutya bazagira uruhare muri iyo myigaragambyo, kandi ko abigaragambya bazabona intsinzi mu gihe gito gutyo. Mu mezi make Iran yari itangajwe nka Repubulika ya Kiyisilamu. N'uyu munsi nibwo butegetsi gifite. Iyi ngiyi yari inkuru mbi cyane kuri Amerika, kubera ko umwami Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarimitse yari amaze kwirukanwa. Ariko ibi bikurushaho byari bitaraza mu by'ukuri. Shah cyangwa se wa mwami Mohammad Reza Pahlavi wari warashyizweho na Amerika yari yarasohotse mu gihugu mbere gato yuko Khomeini agaruka muri Iran, ndetse President Jimmy Carter wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamwakiriye muri Amerika ngo agiye kwivuza kanseri. Uku kwakirwa muri Amerika nabyo byongereye uburakari bw'abanya-Iran, bahise bashimangira ko yari igikoresho cya Amerika koko. Muri iki gihe abanyeshuri b'abanya-Iran bateye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itera, batwika ibendera, basenya ibikorwa remezo by'iyi ambasade. Nk'ibi bidahagije, banafashe bugwate abakozi b'iyi ambasade ya Amerika, basaba ko Shah agaruka mu gihugu agahanwa. Aba bakozi b'iyi ambasade bafashwe bugwate, banyuzwa imbere ya za kamera kuri televiziyo, bapfutswe ibitambaro mu maso, isi yose ibireba.
Aya mashusho ntabwo yateye umujinya ubutegetsi bwa Amerika gusa, ahubwo yanabuteye ubwoba kubera ko ntabwo bumvaga ko abanya-Iran batinyuka ikintu nk'icyo ngicyo. Iran yahise izamuka mu ntera ku rutonde rw'abanzi ba Amerika, ifata umwanya wa mbere. Ibi ni ibikorwa byamaze iminsi 444. Abakomando b'abanyamerika bagerageje kujya kubohoza aba diplomate, ariko bibi by'ubusa. Ibi byaviriyemo Jimmy Carter kudatorerwa indi manda. Hagati aho mu burengerazuba bwa Iran, umuturanyi wayo Saddam Hussein wayoboraga Iraq yabonye Iran iri muri ibyo bibazo, abyuririraho atera intara ya Khuzestan muri Iran. Aha niho hari uruganda runini rutunganya petrol rwa Iran. Ibi byavuyemo intambara yamaze imyaka 8 hagati ya Iran na Iraq. Iki gihe Amerika yinjiye muri iyi ntambara ku mpande zombi, apana ku ruhande rumwe. Yahaga intwaro Iran igahindukira igaha izindi Iraq kugira ngo bakomeze barwane intambara imara igihe kinini. Buri gihugu cyarasaga ku bigega bya petrol by'ikindi, noneho abanyamerika bakaza baje kurinda iyo petrol ndetse bagaherekeza petrol mu kigobe cya Perse. Abanya-Iran baje kumenya aya makuru, bituma ingabo zabo zirasana n'iz'abanyamerika. Mu gitero kimwe, ubwato bw'intambara bw'abanyamerika bwarashe indege y'abasivile y'abanya-Iran, indege y'abagenzi. Bo bari bahitiranije n'indege y'intambara. Muri iyi ntambara, Iran na Iraq byombi byaratakaje, ariko bikavugwa ko Iraq ariyo yatsinze. Ibi byongereye urwango rw'abanya-Iran kuri Amerika, n'ubu ngubu rugitembera mu mitsi yabo. Intambara ya Iran na Iraq ni imwe muri nyinshi Amerika yagizemo uruhare hagamijwe kurwanya Iran. Indi yabayeho yari yo muri Liban. Mu 1982, Israel isanzwe ari inshuti ya Amerika yateye Liban. Ni ibihugu bituranye. Israel yashakaga gusenya umutwe w'abanyapalestine wakoreraga muri Liban. Iran yahise yinjira muri iyi ntambara, itanga intwaro n'imyitozo ya gisirikare ku nyeshyamba z'abashia muri Liban. Ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika no kuri ambasade ya Amerika i Beirut muri Liban byaratangiye. Amagana y'abanyamerika barapfa. Ikindi kiryo Amerika yari ishyizwemo na Iran. Ibi byasaga n'ibigaragaza intege nke za Amerika. Iki gihe umutwe wagabye iki gitero waje kumenyekana ko witwa Hezbollah. Icyarimwe ni umutwe w'inyeshyamba bikaba n'ishyaka. Mu myaka ya za 90, uyu mutwe wagabye ibitero byinshi ahantu hose hari inyungu za Amerika n'iza Israel, ahari hose ku isi. Byose byafashe indi sura mu mwaka wa 2001. Ni ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiwe n'ibitero by'iterabwoba byasenye ibiro bikuru by'igisirikare Pentagon i Washington ndetse n'inyubako ya World Trade Center i New York. Ni ibitero byagabwe n'umutwe wa Al-Qaeda. Iran ntawe yari ihuriye nabyo, ariko byayigizeho ingaruka. Iraq ya Saddam Hussein noneho niyo yari ifashe umwanya wa mbere ku rutonde rw'abanzi ba Amerika kubera ko yashinjwaga gutegura ibyo bitero. Amerika yahise itera Iraq, umuturanyi wa Iran. Abanya-Iran kumva ko abanyamerika bageze ku marembo yabo, bahise bihutisha gahunda yabo y'ingufu za nucleaire. Amerika ishya ubwoba. Iran yo yavugaga ko gahunda yayo ya nucleaire igamije gukoreshwa ku mpamvu za gisivile nko gutunganya amashanyarazi, gukora imiti n'ibindi. Amerika n'inshuti zayo ibi ntabwo babyizeye, ahubwo bashyizeho ibihano bikomeye kuri Iran. Ibikomeye cyane muri byo byari ugukomanyiriza Iran ku rwego mpuzamahanga ntibona igurisha petrol. Gusa Iran ntabwo yahagaritse gukora ingomero za nucleaire. Ibihano byo gufungirwa isoko rya petrol byagize umumaro kubera ko byahanuye ubukungu bwa Iran. Bisunikira abategetsi ba Iran gusaba ibiganiro na Amerika. Ku nshuro ya mbere, Amerika nayo yemeye kugirana ibiganiro na Iran. Barack Obama yemeye kugirana amasezerano na perezida wa Iran, Hassan Rouhani. Mu 2015, amasezerano yarasinywe avuga ko Iran izagabanya gutunganya ingufu za nucleaire kandi kemera ko abagenzuzi mpuzamahanga bazajya baza kugenzura izo ngufu
ngo barebe ko batarimo kuzikoramo intwaro. Iran nayo yakuriweho ibihano, gusa buri wese muri Amerika ntabwo aya masezerano yayabonye nk'insinzi. Uwa mbere wayanze Donald Trump, we yavugaga ko mu buzima bwe kuva yabaho atigeze abona amasezerano arimo ubuswa nk'ayo Barack Obama yasinyanye na Iran. 2018 yayakuyemo Amerika asubizaho ibihano kuri Iran. Bwa bwiyunge busubirira udubi. Perezida Biden agitorwa yahise avuga ko afite gahunda yo gusubizaho aya masezerano. Birasa naho ubushuti hagati y'ibi bihugu budateganijwe vuba.